namo maga repata, namo maga susata, namo siaga egan na jama-jama papulay ajalalo tasalay sampajang. Nomor 2, apati kekangi aparing ngerangangi tapatu-patu lalu bijat-bijat tasibawa keluarga tama sampajang. Namode na matan resikola na kumakanja mo sampajan na. Aja na ya roilan lumaka na makanja onro na masikola makanja jamana de sampajan na nasaba sinin na kawajibang ilalan na gamay cik di bawah kewajibang natanggut tau matoy ko de na jamay wijawijan na si babay nena aga sempajang. Nabi Adam, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, 20 panabi dan rasul mancajima menguki monrina Nabi ta. Itu isyarat bahwa Nabi ta adalah imam para nabi dan rasul. Tapi pakutana jadi agama JP na tarima Nabi ta waktu na menre maga JP na lepa na masampajang mancajima topi nama-nama igare. Jadi ya tu sampajangnya pak tanya pak kasih baru. Jadi aja tak kada boleh menimam meraja Nabi ta napa kasampajang salah-salangi. Denah ko. Apa iya ko korangnya kepala korang kapang okoy iya ko ibuka korangnya tite gere. Nabi Zakaria mas sampajang, Nabi Zakaria ye mas sampajang aga dalelena wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangangi tato mas sampajang okoy lalan na mihrabna nilaw doang mas sampajang Nabi Zakaria. Maryam mas sampajang apa Nabi Zakaria makibuarangi onro mas sampajang asal na mihrab. Nabi Isa waktu na itanay aga nasang aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan salat dan zakat. Kami mana sampajan na tapu. Nabi Ibrahim titik kare padongan na Rabbana liyuqimas shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilai. Sampajan memang na. Jadi ya tu sampajangnya tanya pak kasih baru mapa mulai Nabi Adam yang kami menah letuk Nabi ta. Makanya waktu narewa Nabi ta boleh siruntu pong Allah Ta'ala siruntu Nabi Ibrahim oko lagi ketujuh aga nakutanan Nabi Ibrahim aga mu boleh Muhammad aga naleku pong Allah Ta'ala maka de Nabi ta sampajang de nakutanan Nabi Ibrahim maka da aga yasa sampajang apa ni sememen ni pak maka Nabi ta sampajang iya meron nakutanan maka da siaga nasa 50 Nabi Musa makoto ya to meron aku tanang aga naleko pong Allah Ta'ala Muhammad maka Nabi ta sampajang naku tanang siaga nasa 50 de naku tanangi maka da aga ya sa sampajang nasa baknis sa memamo iya naro ampai tema na Isra Mi'raj na linuriyahu min ayatina iya tu tujuan na meraja pak tanya sampaja tujuan na linuriyahu min ayatina magi pe na sampajangnya marepa bicara makko mematuy wita iya nang kabali bola talaw umrah narewa pole umrah aga yaku tanang detu to makada kinro kokonge law masampajang kinro ko law masyarah dega yaku tanang aga pe aku tanang aga na poleang cere cila nasa uing kasujadan na bawah sujadan ngaga ya itu denang kan aku tenang kinro ko masampajang angka tau pole Malaysia nang kalatu aga aku tenang Milo angka tau Manisa law Malaysia latio korto Malaysia makutana aga aku tenang tanya Milo tu aga baje makotia polean namin aku tenang oleh-oleh nah makanya yang ditanyakan juga Nabi adalah oleh-oleh padahal ayat mengatakan linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah lo jelaskan icede ya apa pura wak guru ko tareka makada linuriyahu min ayatina iya rupuang Allah Ta'ala dena melo macuritangi Nabi pada Nabi lengi Nabi Musa ya curitan mi suruga si neraka Nabi Ibrahim
ya curitammi suruga si banaraka maka dia suruga mako kanjana se mako salona ya curita tomi naraka tapi ya nabita macenne okuilalan na suruga bahkan sempat menikmati aliran sungai yang mengalir di dalam surga. Dini ya curitang ipitang de togaga nabi mulai mitai pong Allah Ta'ala de gaga Nabi Musa na tahu si pak bicara langsung pong Allah Ta'ala nilau mako manibatena talenga po kesempatan melo kami taki maka di pong Allah Ta'ala dia mulai Musa tapi Nabi tak bisa melihat Allah ketika dia di alam mustawa jadi dia cerita tu Nabi tak makanya ia tak paham kata di masa ini telu pak disenga yalengi Nabi tak waktu nama meraja telu ilmu yang harus disampaikan oleh Nabi wajib disampaikan. Yang kedua, ilmu yang Nabi boleh menyampaikan boleh tidak. Yang ketiga, ilmu yang tidak boleh disampaikan oleh Rasulullah. Jadi angka tu pak disengen nasubu Nabi tak. Kenapa disembunyikan? Karena memang dilarang. Tapi angka pak disengen mesti dapat lebang agero. Itulah hukum-hukum agama. Ilmu-ilmu syariat angka pak disangang wadina pau nabita wadina pak gurongang waditode dia yang memilih termasuk ada beberapa yang diajarkan ke Sayyidina Ali karamallahu wajhah ada yang diajarkan ke Ibnu Abbas ada yang diajarkan ke Khalifah Abu Bakar ada yang diajarkan ke Khalifah Umar tidak semua sahabat mendapatkan itu angka tau pak disangang tidak boleh disampaikan. Ilmu apa itu? Ilmu sir ilahiyah. Wattunna siruntu pong Allah Ta'ala. Denang kana pau itu Nabi tamakana makwa modelek na pong Allah Ta'ala tidak pernah. Dan saya dapat dalam satu riwayat pernah ada sahabat yang menanyakan, bagaimana Allah ya Rasulullah? Nasabak pure siruntu wattu nama meraja. Ya kuidi kako pura ki siruntu kawan dingi pau. Iya tau, kupura ke siruntu taside tau maka dawa iya tau iya maka maga ya ruya sangayano kadoa malabak tu do cilin lah kok tajak-tajak nah he tapi itu tidak pernah disampaikan karena itu sir ilahiyah yang tidak boleh dibuka. Ini tapahangnya jadi aja tak kadang kepak disangan nasuk bu nabita de nasuk bu yatem matipawi. Ya to na tunang kong kagaga pak di nawat dingi buka lah dak yan tu ampe to moto tario lo ko to manong kapak dodong maka da tapak guru cek de nasai de pede piga apa pakai dona da subula seke jana na mega bicara ta cemet ya pak guru ngicek bukai iya itu yang kemakot tu upasangnya itu kuncinya. Kemudian Nabi tak natu purana namancaji mangoko Masjidil Aqsa masuni loris perkarangan nama sigi berjalan kemudian angka batu malepang ro malepa yasena tapi agak bundar bagian bawahnya okiro menre Nabi tatudang purana ro namancaji mangoko Masjidil Aqsa masui lokoro okiro tudaro tapakoro oko ni Roma pamula yoli menre langi na yatona nabita watuna natudangi robatu na kadde menre igat ipenre langi pamulange macho iya batuewe macho na curi nabita na curi metoi cuku inabita mitai macho layam parang lay podangnya robatue makadaja na macho oko no tu monrotongan ni de natona kana nabi terewa ko makanami okono tu haji monro iya batu taraka ni pole tanai melo menre langi ini tahan maka nabi takono tu dena lutu detona no maka batu itu parai di bagian bawahnya itu yang disebut batu gantung peristiwa Isra Mi'raj sampai hari ini batu itu masih tergantung dena santa desa kotane na ya kotana na ya robatio nule melo si dipikulu korajana
Iya, tapi tak gantung. Ewat di tak buka-buka ko HP tak tu ko magalamo ki mabuka-buka tak katiba wango ko Google batu gantung peristiwa Isra Mi'raj tapang ka tu gambar na benre parayawana dena kedo tapi dega yawana. Iya, parai kosot tanah yawana tak gatul letu ya sewe. Apa nasala ini lino me macori na bita na yate to macio ciato ni rewa ide to cocok menre monrosi sanyokoro. Iya nah itulah peristiwa agasana bukti autentik peristiwa Isra Mi'raj sampai hari ini. Iya. Jadi menre ni langit nabi taloko lagi pamulangi kinruya sangelangi pak ay yasi marepa-repa nak mapasawa itu 5 biring ko jandela cuku ka layawa makwai alung cengari layase kake kana je lagi ko yasang tuli benar ni kaso kana ke kana je lagi cuku kilayawa na liwa je belani cengari layase deto ka lawitan nyo ko penjelasannya makadanya ko dalelewe langit pertama jadi napai langi pamulangi dihiasi oleh bintang jadi ro langi pamulangi bello-bello na bintang jadi ro di itai bintangnya yana ro yasa yasena na ro yasa langi pamulang na nataliti tau aceh siaga belana ya ro bintangnya polok ko tanay kotomelok ro bintang yang paling macawe polok ko tanay be maka dari sisap butau cahaya perjalanan cahaya jadi ya kung kaaga pada biasa ki masentre to ya kui patui sentre mako tapaletu ko cahayana ya kung kapasawa mako la sinna sisap bu patau ngetana na paidapi ro bintangi kami na macawe kotomelo lokoro na napai ro lagi pamulangi maga na ro lagi maduel lo ke gabe mangi itu jadi ya ko makadai teken ria sangelangi ya se imonro aja na tau rusui aja ya na rumah makan mabela onron lah tapi langi pamulangi Nabi Adam engkai Nabi Adam ngokoro kui langi pamulangi monro ya na tu Nabi Adam ya ko giling lo atau micawe cak dio ya nak gilin lo abio ina terlebih magi ko giling lo atau na Mario na sama ni tay umak na madeceng ni tay anak apo na nya madeceng iya na gilin lo abio ni tay anak apo na nya rode na makanja pangkaukan na tulisi unue mi boto mi magay ko may yan na ropa terlebih dan Nabi Adam itu menangis kemudian tersenyum nabita si runtu maga memang ini pasti runtu iro Nabi Adam pole suruga ya dempara lokolino gara-gara balisi la tamamu kasi babainena to apa Siti Hawa matoje tu pengaruhi Nabi Adam cek dek na natasalah apa maka dia balisi biasa memang yatte makoko adena dena niateng na palaba ni po Allah taala yanre na pamakap bi bainena na sa coba ni ibahaya to tu kabi na makun ray Hidi pajaba ya hati-hati ki kabi na si bici na tayo itu bahaya iya kemudian yang kedua maka itu pandrita iro Nabi Adam na sabat tau pole suruga ya dempara lokolino tau pura makanjala da onrona na lara lokolino kasi iya ko angka tau pura sogi na tapabangkaro lalo ki siara-siarai iya loki siarai tau masara atin na ya tu tahu angka bainena kasih na pujila dan tapamate loki syarei itu bertaksiah ya ko angka pajaba pure mancaji kepala dinas na tapamancaji rakyat biasa loki si runtu-runtu aja tasalaiwi yo poko camak mancaji bupati aja mo tolong mitai menre mo itu ya mi konoi itulah hakikat bertakziah tahu pura madece-dece nara tapabangkaro iya loki mitai-tai iya na tu ampai ke iya ko angka tau lolonga jabatan dena wat disukurang deto nang kata runtu tau lolonga jabatan sukurang maega masalah-salah itu kampungnya maka dai tau pandrita itu
Dan itu dari kalam Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ia na angka tau terima jabatan na syukuran abalalok po na itu. Magai apa ia tu jabatannya amanah si bawa petanah, amanah dan fitnah. Masa terima ko amanah musuh kurang, masa terima ko petanah musuh kurang. Aja selesai jabatanmu napa ko syukuran karena engkau telah menyelesaikan amanah. Ama kira jadi ipacak po mancajim kepala dinas napa ko syukuran. Tapahan nih may ka di mapat di ulo. Itu kuncinya. Dena waditu dena wading. Itu ya ampai pak kong ke acara may kedua telur gubernur terpilih di bagian-bagian di luar Sulawesi mengadakan acara syukuran, memanggil semua tim-timnya noli kalau macarama angkat tangan menak tak dampengi kak de kasih uliser itu kono makotu kecuali matuk pajaki mancaji gubernur meki syukuran oli lalo kak. Iya. Jadi ya kok angkat tahu terpilih mancaji bupati aja na syukuran karena itu menerima amanah dan fitnah. Tapi ketika tugasnya jadi bupati selesai, syukuranlah karena engkau telah berhasil menyelesaikan amanah dan fitnahnya. Iya. Tapahan nih. Oi maraji-rajing ya. Anggota dewan maraji-rajing. Apa istilahnya terbiasa nih kok kamput atau? Jadi dek tu na ya tu agak-agak berjalannya makanja belum tentu tuh. Deh. Tapahangnya jadi maperingerang ay kakama pajaba oke iya kaki mancaji kepala sekolah aja lalu atas syukurang aja tas syukurang iya kaki mancaji lurah aja atas syukurang iya cancaji camak jangan syukuran aja karena itu fitnah dan amanah. Selesai pimatu amanata syukurani alhamdulillah salama nak itu makanya itu Nabi Yusuf itarungku masuk pola tarungkuangnya mencaji menteri keuangan nasabak bendahara negara yopui di Indonesia boleh pi mencaji menteri nah pertama tarungkuangnya ya jadi itu Nabi Yusuf itarungku jolo masuk pola tarungkuangnya mencaji bendahara negara. Ayo po ini mancaji menteri bijolo pajapi mancaji menteri napai tarungku sigilingan ni itu tapi dia tu kagak kau dia kagak itu si Jannah macaramai oh ye pas 1 jam makku ye iya na aja no bicara manangi perjalanan ronaro ang kami aga-aga perlu sampai kangi maya malada upatika kangi makada namo maga repata namo maga susata namo siaga egan na jama-jama papulay aja lalo tasalay sampajang. Nomor 2 apatika kangi aparingerangangi tapatu-patu lalu bijat-bijat tasibawa keluarga tama sampajang. Namode na matan resikola na kumakanja mo sampajan na. Iya. Aja na na yaroy lalu maka na makanja onro na masikola makanja jamana de sampajan na nasaba sinin na kawajibang ilalan na gamay cit di bawah kawajibang natanggut tau matoy ko de na jamay wijawijan na si babay nena aga sampajang. Iya ko de na puasa wijata de to ni calay ali na matuigan rusu. Iya kode na pasusak ka alin na matuy jamu tapi iya na dena sampajang tataki na pacio na lapakutana. Iya. Makanya
Ia kode tu le tasak di mamparang ya nakta mega di bicaran na ko yang parangi sebelum na masesa memangi patama meman niyo ko pasantren masih ko lagama iya tapa pasantren kenro pasantren menon roy tama tabaway iya ko tataro ko pasantren tapoda meman ni gurun na kadang ketua na ko lo tarongang iya tajagaya nga sampayan na iya tumato ko surimonri idi tu tanggung itanya tu ya apa utarome makohe apa idi na tu pasel le tomaton na iya mi iya tomaton na kokoi boleh iya makoko idi tu manci tomaton na pas sampajangan nga idi jagaya nga sunga na puang Allah Ta'ala pak disangan na puang Allah Ta'ala tapi untuk mengawal idi tu wali tanggung jawab iya matu koko surimonri nadena sampajangan anak ta magampang kay malaikat ina sampajan loro nakmu kamu tanay pambinaan na pura niya tu sarah kalau ko tu selesai iyo pokok ko ibolay na HP laba waktu sampajange mak game manontong law ma PlayStation latu capak na kampung ma motor o sigande de sa kadakenroy mapat dito ni ulu ke ganije lawe tuliman reong kosok de na papole ong kosok maga ni ko makuiro idi mato na lasay de pa na ko surimonri na panrasa-rasa memang apalagi ko kuno surimonri upasang ni bayine makoto iya na ko bayine de na sampajang tatta idi mati galulu kenri me lalo na din tanaiki tapi iya kota paringarangi moy mataru bayine ta na de na sampajang itu persoalan hidayah jadi deni calla tulakaye kodena sampaja bainena salama ya tulakaye tulina paringarangan mulok ko bainena iya mi kodenang kana paringarangi tatta ilay tuntuk na sabaale na menjadi pemimpin akan nilala Pak Lurah si Bapak Sekcam iya ro pagawai iya kode tu lesuroy asoso masampajang aki buah bawan ni pamflet na ipadak ko kantor camae maka dah mohon kepada semua pegawai dan staf ketika masuk waktu sholat silahkan tunaikan sholat ya matu ko surimon rikong kana guru dena sampajang poda bani malaikat kadang karo biasa woki na macam mana muaro mak baca selesai ini dakwah tah itu magampang apa yang ada ini apa ringerangi man rasai bayine dena sampajang kodenang kani purai podang purai kodenang kani podang panrasaki yaitu ampai bayine bena camang kali baca pak apa tolame menije daripada na panrasa-rasa podame meni kemudian iya pantito ya maka dah bikin tisangi maga sijak na nalupai ki tawe ko tomate maka dadegaga bicara taulino pengaruhi atita baik pujian maupun hinaan cicapi upakoli pabu bikin tisangi maga sijak na nalupai kita ko tomate tanawan away ga realita ya komate ki asoewe nulle baineta anak tatari tapi besok tidak akan menangis 1 bulan ke depan tidak akan menangis idi nasiu rusuk malaikat ekuilalan na kalabungi angkai keluarga kira-kira ni ngaramoki maka day tomatot tariolo wija-wija murad nuangan nak buta ciwali ko taulenge murad nuangan buta rapak ko aja na tawe mutajam mabawa ko amala tapi pas dia memang ialemu riolode na pamuloy bi aso jancangan na pong Allah Ta'ala bu ulawat tagang kasiku aja na namay galada ya pitang aja namay galada iya komate itu bay ni monri mi malay iya masa gya din na bay nila kay ta komate tuki lagi may bay ni palagi komate aja na namay gabicharat iya lau po dami man ni mako iya ko anak tatatajang aja na natawe idi nang kay hadere makokahe termasuk saya meka tanaiki akasiaga ita siaraiki buruk na taumatot tamatebe lalan na sitaungi palinga nga kaduami idi lagi mapahangi agama tulilaw mak berejama
akadua mi lau masyaraku buruk lalan nasi taungi maga paku hijat tamatu ko mati kira-kira nasi araiki ka lai kiri loju panda makulia ia minatalipo ko capu idina ya kong kani kirimange latu maise manis mani latu ni kirimata denang kana talipongi tomatonna madisi-disi moki gatuma purani gamanre magaga tu kaadata denang ka tuoki lagi apalagi ko tomate upasa meman ni iya tau macam masa padale napasa dia ngange alena dalle sabalum nola ya rolalang ad dunya masra'atul akhirah ia tulino onro madara berarti ya lino dara mi kenri bolata angka kosurimonri madara kamaki nokko mi dara tatataro asele darata deta parewa ilau bolata mate maliwasan itu ko boleh nang kay okko lino itaro maka setiap rezeki yang diberikan usahakan disisipkan walaupun hanya sedikit nangka yonroi oko surimon rina pong Allah Ta'ala yana tunah kada nabita mambana masjid dan pi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah nigi tau bangun masigi okolino karena pong Allah Ta'ala ibangungang istana ko surimon rina pong Allah Ta'ala ibangungang hotele jadi ya idi masigi tamaraja makopa nang kamana modi tatama angka onrota ko jadi namode na sampaja tay ko masumame ko masigi angka bolano ko suruga iya natanya tau masampajang jami bagu nggak bola tau masumbang ini makanan ke jerolano dia nang kadalo masampajang yang penting ang kasambe na patamo ko masigi angka na bola no ko suruga demi na tama angka bola na tapi dia na tama Pak Yaki buara mi bola makanami nabita banallahu lahu baitan fil jannah lai bangungan ngi istano kilalan na suruga denah kana bita ipatamay iya mi ko masampajangi ang kaguncin na yapon nay makanya di pasampajangi aja tamasekke masumbang apa tamakamaki na dega tonroy apa hangnya de apa tu nama di pasisele bolata itu aja apa hangi iya ini makun reye aja na yer tanam nawai si babo kagak jero lakai kumatu komate aja na yer tau rusu agai ya ko masumbangi lakai ta acio toki maka dapat toka supaya tulisi bawa kimatu ko surimonri ya kong kalakai masumba subuh subuh melot tolai bainena ya tu batu akhirul kalam wallahu wabillahi